ngifuna ukukushayela abantu ababulala umntanakho. Ngifuna ukukushayela abantu ababulala umntanakho because inhliziyo yakho iyakhala kakhulu. Every day uthi ena uNkulunkulu ngicela ungishayela abantu abathatha umntanami bangishiya ngingenamuntu ongodlayo. Amen. Abantu ababulala umntanami ngesihlungu nezimali zomntanami zathathwa intombazana owayengayishatanga noyishata enabantwana ababini na yafika yathatha yonke into yami yayobhalisa yathi bingumfazi kodwa zange yachatwa yafike yathatha imali yomntanami yonke ngashiyeka mina ngilambile ngihlupheke ekhaya umntanami bambulala ngesihlungu pa 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 pa. Since that day awukazi ukuthola ukuthula awukaze ukuthola ukuthula akekho umuntu owakutshela uba kwenzekani. Yafika intombazana yathatha imali yahamba mayiqeda ukuthatha imali eyozidla kwezinye indawo washiya kuhlupheka. Kabarahasa lavaya Shamakotoya asadaya Mikaradaya. Jehova umntanami uphi? Mina mama ngikuzwe ukhala inyembezi uthi bambulala ngesihlungu kanje bade bambulala egate wena umntanakho wambamba ngesandla beqeda kumdubula. Bamlinda wavula igate mayivula igate pa pa pa. Abafana babe bayi4 bethunywe ngomunye umfana oyibusiness partner yakhe. Shemelia yikheso lahaya la igazi likaNawuphi liqhatshwe khona zizinja. Igazi lomntwana liyalila alikafumana uxolo baphi ababulali bakhe. Khado shapraha. Namhlanje mama ngifuna ukukunikeza ukuthula ngoba ngifuna in 40 minutes kwi business partner yakhe kwithende babeyifumene ye 50 million yena wachoose ukubulala umntanakho ukuze yena azothatha imali yedwa. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi mangingabi namusa. Amen. Jesus. Hallelujah. Smakathe uthi makwenzeke exactly. Mntana wakho watshona ekwakhele u7 room engekawurufi akakarufwa namanje. Usahleli negebethu kuhlekiswa ngawe ngomakhelwane ngoba u7 room owakhelwe ngumntanakho akakarufwa ngoba intombazana yakhe yathatha imoto yathatha imali yathatha amatraka akhe. Oh Samarako satahaya Melia koya tapahaya Yolanda spirit somntanakho. Yes, Baba. Sizozilwela. Amen. Mamela in 30 minutes. Amen. From now. Amen. Mina mama ngikhulumi ngomuntu wakude. Hey, Baba. Ngikhuluma mina ngomzala wakhe.
njalo baba. namhlanje Amen. in 30 minutes Yes, yes. bazokhala njengawe, bazokhala njengawe. Hallelujah. Hlala phansi. Awungizwa ngithi kuwe in 30 minutes. 30 minutes. In 30 minutes. Sengisamonile izitha zakhe ngizithumela la ahleli khona. Wow! Izitha zakho zonke ezachitha igazi labantwana bakho namhlanje mayenzeke intando yakhe. Namhlanje ngiyawuthumela umlilo.